Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje gukaza umurego ndetse no gushaka uburyo bwose u Rwanda rukomeza kugenda rufatirwa ibihano. Kuri ubu Patrick Muyaya, uyu ni Minisitiri w'itangazamakuru ndetse n'itumanaho muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ari i Buruseli. Uyu nguyu yagiranye ibiganiro n'abayobozi ba Union Européenne, icyo ashaka no kugira ngo u Rwanda rukomeze rufatirwe ibihano. Ese biri bugende gute? Hagati aho hafi n'umujyi wa Goma n'ubundi hamaze kuraswa na drone za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bikomeje kugenda bishyira mu kaga abaturage batuye Goma. Ese ibice M23 igenzura ntabwo bifite umutekano uhagije? Ese bimeze bite? Ibi ngibi nibikomeje kugenda byibazwa. Hanyuma hagati aho kandi muri teritwari ya Masisi ku munsi w'ejo FARDC yakoresheje drone n'ubundi yongera kurasa mu baturage, yica abatandukanye. Bamwe bakomeje kwibaza ngo ese M23 ntigifite ubushobozi bwo gucunga umutekano w'ibice yigaruriye? Ese abaturage bari mu bice yigaruriye niki kintu bagiye gukora kugira ngo nibura bakomeze gufatanya nayo bayereke ko bari kumwe ye gukomeza kugenda ihura n'ibi bibazo? Ibi byose tubifitiye muri aya makuru ndetse n'ibindi bitandukanye, n'uburyo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje gukaza umurego no gukataza igambiriye gutera igihugu cy'u Rwanda. Ibi ngibi bihagaze gute? Ntuze gucikwa n'aya makuru, nyaboneka niba bwa mbere dusuye, reba munsi y'amakuru udukandire like. N'udukandire like urabuduteye inkunga ku buryo bukomeye. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamaze kugaragaza yuko zaba zizi amakuru akomeye cyane yuko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igiye kongera kurasa mu mujyi wa Goma, ndetse ibi ngibi bikaba byamaze gutangira. Muri Nyiragongo igitero cya drone ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyari kigambiriye kwica abasirikare ba M23 cyafashe ubusa. Ibi ngibi biraza kuba bisobanuye iki ku gisirikare cya M23 n'abaturage batuye mu mujyi wa Goma? Hanyuma hagati aho i Masisi, ahangaha naho Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku munsi w'ejo yakoze ishyano, yarashishije drone yica abaturage b'abasivile benshi, abangaba baguye imushaki. Ese iyi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kubera iki ikomeje gukora uru rugomo ndetse no kwica abaturage? Ku rundi ruhande abayobozi ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo barakataje mu gushakira u Rwanda ibihano. Noneho ubu ngubu bageze i Buruseli, aho bari gusaba umuryango w'Uburayi bwunze ubumwe cyangwa se Union Européenne kuba bafatira ibihano igisirikare cy'u Rwanda. Kubera iki? Abangaba bakomeje gukataza ndetse no gukaza umurindi mu gushakira uburyo bwose u Rwanda rwafatirwa ibihano. Ibi byose bikuye muri amakuru twaguteguriye, ariko kandi M23 yamaze kugaragaza yuko iri tayari ndetse yiteguye kurwanira abaturage bayo, ikanasubiza inyuma kure cyane ibitero bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ese maye ibi ngibi bihuriye hehe niberutse gutangazwa na Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, wasabye imbabazi abaturage, akababwira yuko yabijeje gutera u Rwanda ngeza ntarutere, ariko akababwira ko yabonye abafatanyabikorwa bashya. Ibi ngibi bya bisobanuye iki? N'amakuru akomeza kugenda agarukaho n'abatandukanye bemeza ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo noneho kera kabaye ifite gahunda yo kuba yatera u Rwanda mu buryo bufatika. Ibi byose tugiye kuza tubigarukaho muri aya makuru. Nyaboneka niba bwa mbere dusuye, turagusaba inkunga yuko uza kudukandira like kugira ngo wemeze yuko uzahorana natwe iteka ryose. Reka aya makuru yacu rero nyahere ku makuru yumvikanye mu mujyi wa Goma guhera ku itariki ya 7, aho ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuwa 4 n'ubundi ku itariki zirimo ngo nazo kubikubwira zagabye igitero karundura zikoresheje drone. Hanyuma bazikugaba ibi bitero mu bice bya Muja, ahangari muri teritwari ya Nyiragongo hafi neza na Goma. Ahangaha hasanzwe haba abasirikare ba M23. Ibi rero bajya kubikora bari bafite plan ndetse bari bafite icyo bari bagambiriye, nubwo batigeze baba successful cyangwa se ibyo bapangaga bitagezweho. Ariko ibi bikomeje kwibaza ngo ese kubera iki iyi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igambirira kohereza drone zikaza zikajya mu kirere M23 igenzura ntizirase, kugeza ubwo zize zikagaba ibitero zikongera zigasubirayo. Mu masaha 7 y'igicamunsi cyo kuwa 4 nibwo icyo gitero cyabaye, ndetse urusaku rw'igisasu cyarashe rwahise rwumvikana mu mujyi wa Goma, bitera abaturage batandukanye kwikanga no kugira ubwoba. Of course Leta Zunze Ubumwe za Amerika zarabimenye, ndetse zaje no gusohora itangazo ku munsi w'ejo ziburira abaturage babo ko bakwiriye kwirinda cyane ibice byegeranye na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abatandukanye bakavuga ngo aya ni amarenga Leta Zunze Ubumwe zaciye, ko zifite amakuru ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo
yabigiye kongera kwataka umujyi wa Goma, noneho ibintu bikarushaho kuba bibi cyane. Mu masaha y'igicamunsi rero cyo kuwa kane nkuko namaze kubikubwira nibwo ibi byumvikanye, abantu batandukanye bakumirwa. Amakuru rero twamenye nuko drone yaturutse mu bice bya Rugari yari igambiriye kurasa mu basirikare ba AFC M23 bari bari ku burinzi, gusa ku bw'amahirwe nta n'umwe wigeze wicwa n'iyi ndege cyangwa se ngabe yakomeretswa n'iki gitero. Kuwa kane kandi ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zarashe mu gace ka Karenga muri teritwari ya Masisi, nabwo zibikora zikoresheje drone, zica abaturage b'abasivile. Ibingibi byaje no kwemezwa n'umuvugizi wa M23 Lawrence Kanyuka abinyujije ku rubuga rwe rwa Twitter. Kuri ubu hari impungenge z'uko ibi bitero bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje kugenda ikaza mu bice bitandukanye AFC M23 igenzura, bishobora kongera guteza umutekano mukeya no gutuma abaturage batakaza concentration bari bafite yo kwiteza imbere ndetse no gukora, bityo bigakomeza kugenda bihinduka imbogamizi ku mutekano. Uyu mutwe no kuvuga ngo M23 yakomeje kwashuringa abaturage cyangwa se kwizeza abaturage mu buryo buhoraho ko bazakora igishoboka cyose kugira ngo bakomeze kubarinda umutekano ndetse banasubiza inyuma ibitero bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nk'uko byakomeje kugenda bigaragara yuko iyi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ifite gahunda yo kumara aba baturage. Hanyuma rero nyuma yuko iki gitero cyagabwe kuwa kane kikagabwa muri teritwari ya Nyiragongo, ku munsi w'ejo kuwa gatanu ku itariki ya 8 Gicurasi n'ubundi FARDC yongeye kugaba igitero, noneho bakigaba Mushaki ahangana muri teritwari ya Masisi, ndetse yapfiramo abaturage b'abasivile abandi barakomereka. Iki gitero cyagabwe mu masaha nimugoroba, mu masaha za saa 10. AFC M23 abantu batandukanye bakomeje kuyibazaho, bakavuga ngo ese kubera iki Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iri kugaba ibi bitero ikoresheje drone, izi drone zikaza mu bice bigenzurwa na M23 yarangiza ntizihubure. Benshi batavuga ngo ese koko abantu bizere yuko umutekano w'ibice M23 yafashe ugenzurwa uko bikwiriye, cyangwa se biraho birasanzwe kubera yuko ntabwo byumvikana uburyo drone ziza ikazi ikamanuka ikarasa ikongera gasubirayo nta n'uyigerageje no kuyirasa. Icyakora umuvugizi wa AFC M23 Lawrence Kanyuka yavuze yuko ubwo kiriya gitero cyagabwaga na drone za FARDC zarashe ibisasu byinshi ahantu hatuwe cyane muri Mushaki ndetse no mu nkengero zaho. Yagize ati ubu nonaha za drone z'intambara z'ubutegetsi bwa Kinshasa ziri guta ibisasu mu bice bituwe cyane bya Mushaki no mu nkengero zayo muri teritwari ya Masisi, bituma habaho ubwicanyi bukomeye mu baturage b'abasivile. Nta muntu n'umwe ukwiriye guceceka imbere y'ibi bitero bigenda byica umunsi ku munsi imiryango yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kandi bigakomeza no guhungabanya umutekano w'abaturage. Iyi M23 yerekanye amashusho abaturage bakomerekejwe na bya bitero, hanyuma rero bari kwitabwaho n'abaganga. Abatandukanye bakavuga ngo ese M23 noneho gucunga umutekano cyangwa se kwita ku baturage batuye mu bice ifashe noneho bitangiye kuba ihurizo rikomeye, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo itangiye kurusha imbaraga. Icyo kibazo gikomeza kwibazwa n'abantu batandukanye. Ibi ngibi byakomeje no kugenda bikanga benshi mu baturage, bamwe batangira no guhunga. Ese amaherezo azaba yahe? Ibi byose no komeza kugenda tubitega amaso. Hagati rero Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'abayobozi bayo barakataje, bakomeje ingamba. Ubu bamwe mu bayobozi bari Buruseli barashaka yuko nyuma yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifatiye ibihano RDF, noneho barashaka yuko na Union Européenne iza gufatira ibihano u Rwanda. Ibi ngibi kubera iki bari kubikora? Kuwa gatatu wa kino cyumweru turi kurangiza, Minisitiri w'itumanaho ndetse n'itangazamakuru wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni Patrick Muyaya yari ari Buruseli, aho yabonanye n'abayobozi batandukanye mu muryango wa Union Européenne cyangwa se w'Uburayi bwunze ubumwe. Yari aherekejwe na bamwe bashabitsi basanzwe bagira urwango rukomeye igihugu cy'u Rwanda.
ku ikubitiro bagiranye ibiganiro bibera i Buruseli ahari icyicaro cy'inteko ishinga amategeko y'u Burayi, biba hagati ya Minisitiri Muyaya na World Voterman, perezida w'inteko ishinga amategeko y'uyu muryango wa Union Européenne. Baganiriye ku bijyanye n'aho inzira yo kugera ku mahoro igeze no ku burenganzira bwa muntu mu burasirazuba bwa Kongo. Minisitiri Muyaya abicishije kuri Twitter ye yatangaje agira ati umuryango w'ubumwe bw'Uburayi ugomba gutera ikirenge mu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nawo ugafatira ibihano igisirikare cy'u Rwanda n'abafatanya nacyo mu byaha bikomeje gukorerwa abaturage bacu. Yakomeje kandi asaba Union Européenne kugira uruhare runini mu gushyigikira ingufu z'ubutabera ndetse n'ikurikiranwa ry'amabuye y'agaciro agurwa mu buryo butemewe n'amasosiyete yo mu Burayi. Muyaya arasabira RDF cyangwa se igisirikare cy'u Rwanda gufatirwa ibihano nyuma y'uko ku itariki ya 2 z'ukwa gatatu Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafatiye ibihano RDF n'abayobozi bayo barimo umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda General Mubaraka Muganga, umugaba mukuru w'ingabo zirwanira ku butaka Major General Vincent Nyakarundi, umuyobozi wa diviziyo ya gatatu y'ingabo z'u Rwanda Major General Lucky Karusisi, ndetse n'umuyobozi w'ingabo z'u Rwanda zo mu mutwe udasanzwe Brigadier General Gashugi Stanislas. Amerika yashinje igisirikare cy'u Rwanda n'abayobozi bayo gutera inkunga, guhugura ndetse no kurwana ifatanyije n'umutwe witwaje intwaro wa M23. Guverinoma y'u Rwanda mu itangazo risubiza kuri biriya bihano yasohoye yavuze ko kuba ibihano byafashwe byibasira uruhande rumwe muri ibi byose cyangwa se muri izi nzira y'amahoro mu buryo budakwiriye, bigore ku kuri ndetse bikagaragaza mu buryo butari bwo imiterere nyayo y'amakimbirane ari mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni ukuvuga ngo hano u Rwanda rwahise rwamagana ruvuga yuko rudashyigikiye na gatoya ibyo bintu by'ibihano, nubwo kugeza ubu ubutegetsi bw'Kinshasa bwo bukomeje gushakira u Rwanda ibindi bihano. Ese amaherezo azaba yahe? Ayo niyo makuru aramutse ahari. Nyaboneka niba ari ubwa mbere dusuye uze kudutera inkunga ukande sabone cyangwa se subscribe urebe munsi y'amakuru, uraza kubishimangiye kuzahorana natwe ndetse uraza kubayemeje kuzahora uri uwa mbere mu kuzajya ubona ibiganiro n'amakuru tudema gutegura no kugezaho umunsi ku munsi. Nimukomeze mugire amahoro ya Nyagasani muri byose, turabifuriza ko mwaha kandi mukaronka.